Yeyi waze watalapha uLwandlunkulu wemadoda wavela waba yisalukazi esimchiliwe wavela wafaka ibomvu wavela wagqoka iphinifa sometime lapha eCarnival. Uthe suku lapho wabedlala iParis lapha hayi ngabona kunyakaza inkundla ngacabanga ukuthi hey engabe ioffice livumile inkosi yami lengane edlala inkundla. Into engangayicela la ku social media last year ngathi umthane noma ngathiwa yini eyenzakala phakathi kwabo neNkabi Records kodwa aze ngamlahlo lwa. And lento ibe exposed kakhulu ngalesikhathi sekunoma who ayi uma who ngathi utrainwe lapha engqweleni istriker idefender lele indlela akenza ngalento ibiyenza ukuthi kube nama questions indlela uma who ane freedom ngakhona ibiyenza ukuthi kube nama questions ngolwa ukuthi kahle kahle yini lento adibulala ulwa ukwenza kwa Big Zulu azaza abuye after a year iParis yaphuma phinda abuye futhi ezosichazela sekukhona igusha ezosichazela ngeParis ya last year. Hayi kwavele kwayicacisa ukuthi inkinga inkulu ingcindezi kaDikon ulwa ubebhala ama-post delete now and then and uyambona even eMos Mabhida wakusho wathi imnandi imali eParis ufuna beke bathi kuphinde enye ingoma imnandi imali eParis ukuthi uhappy that opportunity ubeyifisa phela ubukhumbula ukuthi iartist ngabantu and nokuthi kube nento mhlambe owudumo noma etrend record ulwala oma funny moments nje ukuthi ukukhulunywe ngayo discusswe ngayo on social media naye azama ukudefenda ngendlela encane aphinda delete what uyigcine last year like after iParis yonke leyo nto le ukuthi igama lakhe nje lithi go all over lithi viral nje ko Facebook kuphi TikTok ugcine isikhathi seParis yonke leyo nto leyo. Manje lento uyambona ukuthi unayo lento lena inkingi ioffice lapha na uyabona mzala kodwa one thing uBig Zulu okumele uthayazi indaba kaLwano ukusebenzisa nomthandeni exposeile sometimes iveze elinye iside labo noma ngathiwa benezivumelano ezinjani indlela abenza ngayo nanokuthi akhankasela umzala ngala akhankasela ugazi ebe nomuntu waseNkabi Records. Hayi kwavela kakhulu kusiza phike enye into ngizuleni ngikhuluma la ubani wakwabona ingoma eyi-Song of the Year ekhosini eyiperform umnikazi wayo after ukuthi ihlukanisa unyaka waphela i-album iphuma manje ubani wakwalento zani sengizothuka nkosi yami kodwa kawu sesayijwala inhlamba ubani wakwambona eyiperform aphi kanjani kwenzakalani ngoba njalo mangabe kurewardwa iParis ithola ama-rewards njengoba nje namanje ilapha ama-trending songs ko-Apple Music angazi ko-number 30 bani nani hlezi kubuza pose ama-questions ngapha ukuthi kanti kwenzakalani laphana noma nje awu kambe vele izimpukane zenza njalo nanohlanya ivele zithi nje azibe yisacabanga hayi impukane kuthiwa bengavotela ngisho impukane so yabo ukuthi manje ngicabanga ukuthi umuntu uvotela umuntu unempukane ngavotela impukane so bafethu hayi